malam hin kho chenara na bon chawin ka hindim kituve tunin Bible Hetbe Na question somni anajul kituhite David lengpa dia aloi phapen koiham Absalom Jonathan Saul Ansel di chu Jonathan ahi Pakai jisun thilkidang abol masat pen chu ipiham mit chokho amu sa elbailam azot sa tui lengpi tui asosa Ansel di chu tui si lengpi tui asosa ahi Kitep na tha lekhabu ho zi tampen koiham Paul Sorcha John Luke Ansel di chu Paul ahi Solomon lengpa in thuchi izat le la izat anabol da oham thuchi sang thum le la sang khat lenga thuchi sang thum le la sang khat da somnga thuchi sang li le la sang khat da zanga Answer di chu thuchi sang thum le la sang khat lenga ahi Kitep na tha a evangelist kya ki sei chu koiham Stephen Paul Timothy Answer di chu Timothy ahi Kitep na tha a lo thim kya ki sei chu koiham Luke John Peter Answer di chu Luke ahi Genesis Bible lekhabu hi koiji ham Abraham Noah Moses Answer di chu Moses ahi Revelation lekhabu hi koiji ham Paul John Baptist Sorcha John Answer di chu Sorcha John ahi Eliza gozu lo nadia atawle nikho izat go anazulo ham kumni le thathum kumli le thagup kumthum le thagup Ansel di chu kumthum le thagup hi Israel te lengmasa sol chu ipiphunga kon ham Manasseh Benjamin Judah Ansel di chu Benjamin ahi Isaac apamin ipiham Abraham Jacob Noah Ansel di chu Abraham ahi Jisu chu ipi khopi akon hung seilen ham Bethlehem Nazareth Jerusalem Ansel chu Nazareth khopi ahi Jisu ni somli le jan somlia chu ipi anabol ham tauna anamange kepana thu ahile an angole Ansel di chu an anangolin ahi John Baptist numin ipi ham Mary Elizabeth Martha Ansel di chu Elizabeth ahi Israel chate sana bongno milim anasempi chu koiham Moses Aaron Joshua Ansel di chu Aaron ahi John Baptist a anne ipi ham khaw khote si mi khoino Ansel di chu khaw khote ahi Pentecost ni a mi pi anga thu sei chu koiham Peter John Jacob Answer di chu Peter ahi
Pathen galvon chengse kevonun ipi le khabua ki sunham Galatia, Ephesus, Colossia. Answer to Ephesus ahi. Paul hin kho ki khel ipi le khabua ki sunham Rome, Corinth, Solchate. Answer di chu Solchate le khabu ahi. Pakai Jisu chu hoi lai khopi a anaping ham Jerusalem, Galilee, Bethlehem. Answer di chu Bethlehem ahi.